अगर ये नार कैसे रोजदार यीस तलस जिंदगी बल्कि मरित करबल बेदार फिरान रोजदार कयामत तम खसी बाल उस्ताद वनान गसान यम गगराय बोजान क्या तम नार मज त्राय ज़ैनब कुबरा पुथ पुथ दिवान करान वाह पैदा दपान यम गगराय गसान तुम क्या बोजान यम तम बेकसीद आलो जुनाब ज़ैनब तमे गगराय गसान अल्लाह मुझे बोजान बेमार पे लालुन जुनाब ज़ैनब खुदाया वास्तु बेमार कसम से परवरदिगारा बेमार इमाम हुसैन दोजदार यम खस्त बेमार सत परवरदिगारा यथ गामस मज कह बेमार यथ माइटस मज कह बेमार अख जवान यथ गामस मज हालस मज बेमार रात मगर टाइम आव दुआ बेचो बेमार दारो इल्तिमास दुआ करो परवरदिगारा सारे बेमार की शफा इमन कर पन्ने दवा खानु दवा इमन कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दवा खानु दवा रफीको दफान ये खीमन नार गुंडु रई मनन बासोस उछा जैसा उस आख बीवा आख नारस मज गरा अजान गरा नेरा मैं सवोन बस गोस तमिस बीबी क्या नार माल दौलत दोपनस ना दोपनस तेल क्या दोपनस यह बस इमाम हुसैन बेमार जुनाब ज़ैनब अगलिस खीमस मज आय बेमारी करबला वो जाफस ना साय मन बह पाने मगर कुस कुस चशम इमाम हुसैन बेमारस बद क्या सो लकटुय बुड़ रो बर्गन ये मदीन वोत ना दोस्त पुछान आज साइड कुस दुलमा गई सख्तर दोपक शाम क्या पर शाम यह बेमारी करबला काम मगर ये जुनाब ज़ैनब नारस मज आय नजर त्रुन बेमारी करबला वो बेहोश जुनाब ज़ैनब दोप शायद बेमारन कजा कोर्मुत क्या वनस शानस पे बता दोपनस पोत्रो बेमार पानस ले कराय
İmam Hüseyin Aziz Bazı'nın diyor. Kur'an-ı Kerim rivayet, Hadis Kerim rivayet. Tamam. Babasız uçan. Gelip Zulcan Akbar soruyor, bunu avlaşıp tamam şu Mustafa'nın sinirsi şu var. Hanvari yakınlığı maaşlarınız Şumra Kayyaşı boğası gayır olsun lütfada Tamam yakınlığı maaşları Boğazını O kırıklığı maaşları Ne cevapına marlıymış Acık koyun olmasın Tamam kendisiniz Ama Şumra Mekata yani katı boğazı tuttu ki Fakat akıl teması bozdu Yalnız ya Hüseyin gel Todos têm casa perto, falta de você nas coisas. Está aqui que é chical. Todos já você quer. Todos tu trau cruz que está na nossa escuridão. Vem de aí vai no tocar. E na cai no papel, chegou. Meu amigo, a gente cruz que está na nossa escuridão. Agar hal क्या हो इंसान क्या हाल के बारे में बात Dapan varbo Os kım partıdır Uçan bir mar Damarım Yeni mahusayla şubur Basta Şumra şarkılar hayvo Os kırım partıdır Uçan bir var Damarım Yeni mahusayla şubur
Musafir şükran var. Yut gözlü o beytaş. Yut Cenab-ı Zeynep'e gelsin. Zeynep benim uç. Acısıydı Osman. Yımarım. Allah'ı tanrım. Biz o telefonu uğrayalım. Telefonu uğrayalım. Cenab-ı Zeynep. Hadi bir